Cong, Mat, Oke, Mak. Asmat. Kenapa, Mak? Lo narik waro Cong. Lo ala ko yo, pas HP to sa iyo mak le. Punten, Mak. Ara apa? Merei apa perei? Punten, Mak, dan badan macam leso. Ya di mana beda cerita orang ngalaku je nyaman. Kapi kelakuan je leso. Ya apa boleh laku. Tedung pun mon banyak kelun pada nyelo kapi betul. Beni dan ika, Mak. Muncul orang laku bangunan ikan dah kulelok cocok. Apa? Situng, laku bangunan ikan berat badan, Mak. Yang kedua, hasilnya cuma cukup dan ikan tok. Ya terus, pasal aku apa ya dena? Di tahun ni, Mak, mau temu makin. Cek hedena, mon lambe esoro sekolah. Orang senyoro si acara main. Cek atau orang tua, tak le nyaman setia ya. Amit bermain ke lu, Mak? Nah. Mandi sendiri, cuci baju ke laundry, kerja berangkat pagi, malam yang utang kopi. Asik. Teh, Musleh. Leh. Musleh. Bah, kamu orang ni. Mandi sendiri, cuci baju ke laundry. Pola apa dia jeding ni macam ada suara naik. WA tak dibalas. Lu kan lu, Cong. Asik. Musleh. Izin masak apa sih nggak ada? Oh iya, bareng tunggu Mat. Itu apa? Aduh. Oh lah, ada dia lah. Dah ini ular Mat. Ular. Seger. Ayo jatuh dulu. Kira aja. Jadi nare. Roti roti. Seger. Sambil mandi, Cong, malu baceng, Cong. Oh, tuh digeger. Rokok dulu. Oke, baca apa? Minta nyusul ke jeding. Yang jawab peran lokal-lokal biar dia tak boleh menjawab. Jemang kan sosol ya. Tuh biar gadis kok mandi cek habis dah. Kenapa, Mat? Oh iya, hede kan ala aku kan. Terus. Pola kalau aku hede tak perlu kalau aku boleh ruwe. Kan kau siap? Jaga bersama sa Anji ya. Iya gabe yang kau ala aku le. Sila tahu kau tanah aku lako. Mun beda semang demang ruwe deh ya. Mau setemang, Cong, tedung, Cong. Beda macam mah. Tahu ya ada. Kan kok tomang tela rok jalan coba poster. Tulisan lawan kerja dibutuhkan segera. Bola terus aja. Bah, ayo pas mangsat. Kok kira santai. Yuk. Kuat je le. Ambu. Aduh. Ira mat kok dikimat. Launan. Betul le. Kita tahu macam deh, Mat. La. Dibutuhkan segera. Oh, iya mah ayo tuh li. Demak, Mat. Daftar laku kan dibutuhkan segera aja ya.
sempat bisa sandal marni ke ha. Cek mare. Pasti agar launan. Dibutuhkan segera videografer pria usia 18 sampai 30 tahun. Bisa pegang kamera, pendidikan minimal SMA, gaji bisik-bisik. Ji, yalah. Arah apa mat? Kan kun karo nuka kamera kempang. Mun urusan aku kamera aja lah, gampang. Tapi bila urusan penijazahnya aja ya, engkau tak bisa masuk aku. Kadang engkau kasta, di mama lambe kau sora sekolah, talam ngiding aki. Jangan beda mat. Emelain salah mat. Nah, ayo kayu. Lo sabar aja. Pintu yang kayu sampai nemu. Nyari naman dulu na yun. Yung dumarat. $7.500. Makasih. Jadi hendak gulun je. Are mat, lawangan. Bah, angguan lah. Iya, jelid. Tak lepas de pe iyalah. Pada tu remah. Jadi lo ngaku ijazah ya. Mun je na iyalah. Tapi kan kena dia. Daripada laku dia kan suka nak kelulung kau le. Lo tahu kamu je mat, terserah itu je. Iya macam kegagalan parkir. Arah apa je cong? Sama-sama je kata ring kilo. Hah? Oh, enjak ada apa-apa. Ayo mulai. Mau aja mah, udah nyari lako. Ah, urusan di budi je deki. Ayo mulai. Ya ayo. Teh pucuk re. Panas sih. Enjak mau. Tuh. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I'm rap with a certain... Sakit, Mak. Kemarin cah ada cheat ngecitin cong. Karena hafal kamu mah ada dia. Dia karnaval, lah Jepun. Kulit ni kalah aku, Mak. Oh, hedalah kau tukang parkir ya nak. Okey, benih kau jangan nak. Sengak ya nak, ala kau parkir jian jelok kempang. Benekun karo urusannya pul peluit jia. Beeng kau tu apa tu pelanggan nganu kendaraan nak. Kelakuan ji berak nak tanggung jawab pe. Lok kempang, ya lok nyaman. Okey, Mak, bulan ni. Tinggal kula pamit tadi men. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengak ya nak. Cek keng kalak pesen netok nak. Mentang anak lok ngidi ngaki.
Yuk mundur, Bu. Terus bos, mundur. Langkong ya, Bos? Siluk pangkas jauh. Langkong, Bos. Abe dia selangkong beri je parkir dia. Berapa, Bos? 1000. Ya kena. Receh kan ya, Bos ya? Mungkin aro gue PC, tak apa-apa waktu saya beran mah. Oke, selangkong bos. Iya, Bos. Selangkong ya. Dekir Bos. kalau kali aki abeli pun bisa. Alhamdulillah. Makin sekone bisa ngredit BCX. Panas. Kayaknya demat. Benih lah kalau musang. Sakit. Enggak nyaman. Oh, seling-seling. Dah, jadi lah kau apa ni nanya peluit. Cik nyari pelempengan kau penggasang re. Imun dia benar yang kula perlu wait nyaman le. Ku tak kento kotor. Aduh. Pabedap. Harkir demat. Saya jeling dak remah. Saya kena kak nafal kok dia beda. Oh, dia orang-orang. Oh ya. Entos dulu leh. Siap. Parkir bos. Apa? Ki parkir, Bos. Apa mangkana bos? Iya, kok barang ada saya beli, Bos. Bah, engkau tak tahu ji ya, kan ada masuk dina boy. Aja wajib maja. Ya, Bos. Oh. Apa mah, ya Bos terak. Bantai gelu, petenang sabot. Saya Bos. Petenang. Yo, selangkong bos. Leh, Aduh. Mari. tunjuk kasih boy. Iya. Yuk. Panas. Termasuk nyaman jadi mat. Lah kau tuh parkir je. Jadi kau ada reken karonnya pruit beri. Apa panas kok sayang gila. Tahu ya mun dia. Kira-kira sehari dia berapa motor, mobil dia? Titik lah. Ya mun sepeda paling sekat. Mun mobil 10. Mun sepeda aja berapa per 2000. Mun mobil Mobil jalan boleh. parkir sepeda 2000 ya. Kali sekat motor. Kita ada 100. Pas mobil 5.000 kali 10. Kita ada sekat. Pas sekat tambah 100 atau sekat. Pas lagi kali sebulan. Berapa ya? 4 juta tuh. Punya gini masuk gitu jom. Lah gara-gara saja andale. Ya cak repot sih orang sedia je. Mereka nak kita tak seragaman. Pas orang je alergi sekenal ada kita. Mungkin seragaman dulu patut. Tapi mun urusan rezeki dia pangeran pakun saya berbeda. Iya. Pangeran gak bisa ngatur rezeki dia. Iya. Dari kamarip. Ya, dari minimarket ya dan Gus. Oh. Enggak arah apa mek nyerotang. Kayaknya ada saya beli ada. Bener masalah tadang cie Gus. Nah terus, kendar mah. Salah ya barang saya beli ada. PC luang ke parkir. Iya, ku tak biasa pola ya. Nyaman parkir. Ku tak neng 2000. Cek mak comak.
Gus. Tak kala PC 2.000 mau beli 10 kali tak lah nampas 20.000 no Gus. Ya tahu ndak iya rep. Menedek ramen pole Gus. Aku saya cek pegel ya. Salah lemajar 2.000. Tang sepeda tak ya terleka Gus. Ja, keng siapa saya parkir di sini? Aju Gus, anang Romlah Mursaba. Oh. Iya kok tahu. Ya wis lah gampang. Dekik kok sentar ke rumah mana. Iya Gus. Ilawis kok kada ya Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean Gus, Engki. mek tu naren sampai depak kinto. Bodoh apa? Keduan parlo didi Kak Dinto. Oh, ngireng lagi Gus. Allah. Aduh, sibuk. Punten, iceun. Bodoh parlo napa? Serah putaran sampean ki sebut. Asmat. Engki Asmat. Asmat niku macam ala ko tukang parkir nang minimarket ya ada tadi. Engki leres. Bodoh napa Gus? Pola anak kula anu ki, aku bayi kesalahan, aku bayi kekeliruan. Punten Bu, sedang neka Bu. Kula neka sangat menghormati cakanca si ala ko tukang parkir, terutama putaran sampean. Oke. Kelakuan tukang parkir neka kelakuan semol juga. Anapa kula me ada bus paneka? Karena cakanca si ala ko tukang parkir neka aga tuan tanggung jawab saya raja. Kaangkui mas teaki kendaraan pelanggan neka aman lo elang. Teti pelanggan neka leluasa lo kerpekeran untuk kendaraan karena ampun lebih desi aja ge bingkeng. Kita kan parkir neka. Oke. Terus Gus? Dan neka. Kula neka sepora ada kinto neka trotor mator kesampian. Oke. Masyarakat neka banyak laporan de kula tentang putaran sampean salah ko parkir. Lo titik masyarakat se parkir sepeda na keneng putaran sampean salah ko tukang parkir neka ada bu bahwa putaran sampean neka lo kesokan bentuk ngatur kendaraan pelanggan se parkir kisah. Tetikulah mesen ke sampean reng kocak reng sepona Asmat puna Asmat toreh pakai ngaki Asmat mana biar laku parkir tetih tukang parkir saya dek mah engki cepon gila kisah bantu aki kendaraan pelanggan atau raki sumpama beda pelanggan beda sabrang aki tak pelanggan keluar dari minimarket toreh kilo kaki bentuk dan neka tetih apa fungsinya malah pada saya pelanggan nih kemarin aki obang ikhlas Asmat pun alakon nih kecemper dan neka Di estona kula neka teleles Gus. Semele anak kula neka. Lesan neka. Napa bener baik ke biar pangeran macam gale dek kinto ni. Pendet semelein. Anak kula neka mana biar belein. Masuk kopeng kanan, keluar kopeng kecer. Lesok kula tibik bingung, seti embong ni bingung kula Gus. Tuane kah, pak bingung kula saat bunga apa boleh. Engki sedek ni kesaus ke lupo, teti kula ngarep, cek ngarep pongku kesampian, mek pola bisa ya toraki da Asmat, mek pola lekuk du malam Asmat atoro, teti masyarakat neka nyobung laporan pole dek kula ki. Amin. Ki, kimpon kula nyoneti pamit lagi. Engki sekelangkong seelengki inki Gus. Engki depan dah. Seporna. Ki ngereng assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rp2.000 Kak. Gue buat apa le? Ya majar parkir Kak. Bangko reng dinna. Iya, makil. Reng jauh dia. Loh, makin larang di emak Kak, saya sepeda hede sabar di na. Menjaga keng nyatar balik rokok karena gula kartar majar parkir ya. Iya, sekarang 2.000 Kak, masa tak majar saya tak nampun jual sabar Kak. Pakai gue, pure pun tang PC pas kan. Ya, ala kong Kak 2.000 berapa Kak? Di pengantaran head aja deh, majar dia. Kalau udah majar.
Ya majar 2000 lah kak. Kakek yang din balik. Ada